good at the front end. Thank you.
It's all I need, Pakistani Moboa. Ono le nei sa pati o le nei avano e whamanuia mai o mātou o langa mātou te toi mau mātou te mai mātou te toi ifo matapo e no whiu paftai ono lo taitai ingo le nei vai aso paftai ono lo alofa maroanga leile mo mātou lo whanau e te le tu ongo e nei mātou talo whamui mole talia lo mātou ifonga mātou tapo ingo e ulu le nei tae whamangano mātou angasanga ono o Yesu. Amen. No fia ina wala tau whai mai a tia. Tātou te o I le whale o Iowa. Jerusalem mai e te tua mātou vai o whai toa. Wa tina e Jerusalema pe o le ai o fisotai whatasi. E o ae ai o I tua ainga lava o Iowa. O le tula fono lea ia Israel,
ina ia vivi atu ai i le suafa o Iova. Awa watu ai nofo ale e whaamasino ai o nofo ale i o le ainga o tāwita. E le leile atua, i taimi uma, God is good all the time. Very good. Via le atua i le netai au o lona sapati. Whaiva e se lo pepe i le nei sapati. O no tau lau fonga fia, whapopo ai mo tau lau fonga lalele. O ka ova i le masina, ova da moon, a via le tua i le nei sapati. Manatu o le avelo leo e whai mafonga mori mori. O le sunga le tātou Failauga. Sunga ia fiu Alfred Jr. Ma mafuta i lunga nei e pofolofa atu ai ma whawhailo i atu ai. I le tātou e kalesia e masani ai i le neitai a o le sapati o le atua. Le whangaloina le tapua inga sunga le taitai. Sunga ia fiu Solomona, meise le whaletua ia pēr ma le nofu alu. Meise fo ia le soatau, whionga ia masoe ma le whaletua. Le ia le atua i le neitai au. Le whangaloina le tapua inga sunga i toi ina mana i o lātou whaletua. Te iau atu lava i te akono i ona vaenga e rui li ma tamaitai. Ia meise ia alo ma whanau o le tātou e kalesia. I le nei sapati. Manatu o leo whamanu ia ina tātou le nei sapati o na o ia nisi wa asia ia le tātou malu, le tātou tāpua inga. I le nei tai au vi ia le tua. Me fwelo leo e ofo alofa atu ai le sunga toina ia unasa. Sau ma le tātou e kalesia malosi Australia e Panspo, vi ia le tua Tei ngasa, maua le nei lao lao tātou te whero ia. Ia, steimi fōi e toi tu muri ai fōi le whainga malamu. Tātou whamoe moe pēi le tua i nei whātau teia. Ia me o malawa. Ia, le ngata i lea e le whangaloina ia tamaitai nāne lei o leo o vai atu i le tu whale le. O lo ia tamaitai le lopo tāpo sā ia e vi ia le tua i le neitai au le sapati o le tua. E o wholofa atu, whatasi ma le Failauga i le neitai au le sapati o le tua, tā lofa lava. Ia nei te iwa ngalo na whatalofa le tātou Failauga. A vero leo e whai mafonga mori mori o sunga le taitai, ma le mamano le kalesia i to ina i ona vaenga i lua. Mātou te ofolofa atu ai le sunga le taitai, ma tuina atu ai lo lima whatawā e whatalofa ai le sunga i a fiu Solomon. A vea se upu o le a Sauniga e lana wauna i le neitai au. E a vea o se whaamaro se anga i a tātou i le nei sapati. A vi ia le tua, tātou atata mai, a wā o le ala tātou sauni. Tātou te tau ma mafa ma tātou ai me ai whale ngau o le a whaasoa mai e lana wauna i sunga i a Alfred Jr. i le neitai au sapati o le tua. Vea leo e apea tua i a tātou tutulai ma tātou wamataina le Sauniga o le vinga o le tua wa i lunga le tātou i e whakamoro.
Whakaitele lava le tua i le sapati. Mātou langona ina lo e wala au, e ai mātou i le so o lo sapati. Di ia oe Iesu e le au. Mō mari atu le nawa Iaso, sa tofu le tangata malana e ati. Tiu te mawhaiva, mai se fo i le Failauga o. Whakteita masa e malu i latu mai loa lofa, mai loa amalile. Whaali ai le tai au nei, lau pui puinga ma lau tausinga i lo latu soifua ma sio matu ona. Ia oe Iesu e le aunga. E ui lava ina mātou whalongo ina ia tala i le malanga le maliu maleoti i o mātou tua oe. Ai whaftaita mai lau e kalesia o mātou maua le fia i le neitaea. Vi ia oe Iesu e le aunga. Talo manuia le nei atunu o mātou wau mawai o na taitai. Manuia iso se ati nai, lau e le sani po le vau. Ia iai o manuia ia meo. Ngata i ata ma, wha manuia isi a mātou e kale si a nei. Wha manuia i la mātou te ta, maisi e rona so atau. Sunga i toi ina ma le kale si a atoa. Ia iai le alofa ma le ana le lei o le fiu. Manatua si o mātou tina matua ia o le via. Ia iai le ana le lei o e ta maa. Mai se fōi ia sunga toina te rei ai masi ana whana. Ia ia amane nei o e tua. O le ase upu o whiriwhiria e lau au au nei le neitai au. O le a malele mai runga o lofata. Ia vea o se oso le lei o mātou ai. Ma toi awa o ina ai mātou i le neitai au. Se tasi o yeisi a venga mamafa i rona loto i le nei sapati. Mātou te amo ina atu i lau. Fiu ieni siwa asia le mātou mai. Ia iai au whamanuianga. Ia atu umalava o le mātou te talo lea. Toi lalo maa sala i le telo tei. Whamangalo i mātou. Talia i mātou uma Iesu i o au i le nei sapati. I lo suafa o mātou wala au tuai. Amen. Wala watu ma le whanalo. Sunga i te akono. So mai mo le awina o tātou tauna. Solo. Ua taurima ina nei e au wauna le sosia ma le tamawa inga nei foa i o lantu a au ma mātou lima i le nawa Iaso o mō mariatu. Mātou te ioi le nei tai au. O lo fau ma so loi le oa ma le tamawa inga i lo no fuali. Mai te leo mana mia lava ni a mātou tupe peita. O lo e sa i li mai pe fa pe i lo mātou fa maoni i lau hiu. O le mafuanga le mo toi fa foi atu ai o au fa manuianga. Na e sa sa i o latu au. I e fa manuia ma fa pa i e nei tau langa ma sifurua. Fa sili a aho i latou na Sauniga. I latou foi ele i lafo o na o le lima vai vai. Ele ai se me lape i o fufo. Fa manuia mo lau ngā luenga tama. I lo suafa o mātou wala au atoine. Amen.
mai. E leila tua. Te mi uma. Ai tātou te lei la roi le tātou po kalami le ni tai au po tātou fe au mai le fiong pa ia le atua ai apa e liwa e rau tuta wanga bali ko le tuta tau patalo pa ia mai fa ia manui sa pati te mitonu le nei au nga ia no fonga fia ia tātou te fa tai ko le atua manona ro manona kan nei. God is good. Come on, Team Basic. You can do better than that. God is good. All the time. Ia o te manatu le ni tai au mua ona patea ia sunga toina ia tōru ia wafo ia le whawheroa inga ai miso tarasanga mōlia whapeo na tumua ina i fo i le tātou Sauniga pa ia le atua i le ni tai au whapeo na sunga toina ia wā ia la tā uanga huenga i le ngā tai leo o nanga i le atua i tono nanga ia ka Meleiseā. Lua o se fia whapeo le ni tai au o te so ave lava ia na no fa ia so tona a fa pe tele ia i le sapati o tona i le tato aso tama ia wa e misi i fa man bianga sa ia fa tele lava i maftanga tina ma tama tai fa to motausi ia wa ia tato sapati ma mo fio te lore o mai a fo na fa ia fa mtalanga ia ai mai te au lava adu le nei vai aso mo to ma fo fa i le mana nei o me ai ia ai mai se o mata mo fio le tātou manmanu nei ia mapo kalame moli atu le nganga whaptaitele ia wafo i ia le mea aso o tūnai. Ai tātou tele la asia fo i le tātou launga le nei tai au o le silafia le tātou Meleiseā. O le nei aso sufa o se tema o se aso fo i whatau waina i lau nei tangata whatau wa. O le matua lo watali i lon tolu le iai i le tausanga iwa sumar valu ia tele ora oranga laititi ia wa ula kana fai mo pepe tonu ma o matu ainga to tele yo so matua ia a mese fo to fa fin matua mai na ia ro ngo na fai ngoia o matu ainga mai na velo pepe o mai na ve de New Zealand ia e ngoia baby Alfred ia ai ile tau sanga lua fe o i was fu marva ila sole nei aso fu fa o setembro. Na whamanu ia ile atua i au mātua, i tonu mātua ainga, e ala i le li ile o Nielsen. Aso tonu lava nei na whanau e Nielsen i le tausanga iwa watu. Ia, mao le aso lena, na le toi alea ia ue whaima pepe o mātua ainga. Ia, ai maua i lola i o le wiki lea o le mātua ainga. Le ngā te tonu lava mātua ainga, ia mātua ma mātua. Ia, ai whapea fo mātua ainga rau e tele. Ia, i tono le ainga Awhiari, i tono le ainga Meleiseā, ia o Nielsen, the youngest grandson, i te tono ainga o Manei, ia o le veinga na mai whaftai leo tū. O a leo o me lo tofi le ni tai au, o tofia o te tūlai atu lumo le e Meleiseā. Ia ai whamana tuina i fo ia le aso na whāna mo e ro so e titi. Bro, I wish you nothing more but the best, especially God's blessings upon you and your young life, your wife and your family. Ia iei whakamianga le atua, ia tu oe a meso lau ainga. Te tano i whaunga na pe ia reo langa, ina ia tautua i le atua ai mese o rana whingano. Ia manatu la ia, o te whamaruru atua e fwere pa ia tato e Meleiseā o te loa, ia e sa pati nei. Ale a anu matatoanga e lua a, ale a anu le whasamo, anu fo le whapeotania, ia au a fo ia le whafonga anga le autarvou, ia mani tato nuu i le nei tae au. Once again, welcome to our team, our youth and young people. What a pleasure and privilege it is to have you here present with us today. Lua wha whiroi le sunga e toina i a whatalofa atu le tamā, o tātou mafuta i le aso i a ruisi fuka tū whawhini, o tātou mafuta i le nifu i aso. Ia manatu le a tātou whaimea whasolo, ma o le tātou whaawara o mau mei le tūsi o e soto, a lona mata upu e sfuma lima, pai upu e luas fuma lua a ngai le luas fuma lima. Ma o le awha utuina whaapeia se whaaupo se manatu i mo tātou le nei tai au, o le au tātou toe a sia i le vai o ona, like Marah. Vai o ona nei Marah, o i nāo le a fuma e se tātou whaaupo se tātou naunga i le nei tai au. Team will be using both Samoan and English, and as you know, my English is not proper English, but I do ask that you follow along the best you can, and we'll be doing the best I can to translate both Samoan and English for you this morning.
And that is our title. We'll be going through to a land or a place called Marah. And we'll be looking at the bitter waters of Marah, found in Exodus chapter 15, verse 22 to 25. Ia ai tātou te rewhai tau ina la i rea whianga pa ia rea tō puno ngau tō wā. Tō wala uria i rea nganga pa ia whaatasi mai tātou. Whātai lea tōna le nei tai au, o mātou maua, mātou te tōe māwhutai. Whasauni ronu, mātou te whaarungu. O le āsau whingano mui mātou te taro lo whiwha mui mori. I au ina mai rau nganga pa ia ina i a whamatara roto. I au wāwho i ia rau whingano mui mātou le nei tai aus. Ia e whamaria mai mātou I whonga mai mātou tapo inga. Pa māngaro mātou na o Yesu. Amen. Amen. Ia, e tolu lava I ni vaenga le a vai nei ia le tātou whiau le ni tai au ese mana ia. Pūfo ia o sia tātou whainga. Ia o le mana ia fo ia na o tātou tapo inga. Ia, marisi mea. Ia o le ua te e Yesu lua. Le te ua hawha ina se matua. A wai le iwa ia se lunch. Ia ua fo ia fuara a ule a uli. Aega mua o le tātou whiau le a tātou asia mua nama ia le whenga inga fau. O lo maua mai le tātou tusi o le a tai alai I le tātou whiau le nei tai au. Ia, o lo maua le mua pernito mata upus fulu whai upu ono. Mua pernito o lona mata upus fulu whai upu ono. A whaapeo au mai lau sila sila luma nei. Ia, o no tātou whaitau ina whaatasi rea a whaapeo fo I nai e lau tusi pa ia I nā po lau pelu. Ia, ma nei e fo I le whaima whaatai ta. Ia, ai o leo watu e whanga atu lunga I tātou ie. Mua pernito a lona mata upus fulu whai upu ono. Ia tātou whaitau ina whaatasi. Ia. Young people, I'd like to invite you to read our scripture, which is our lead scripture, this morning before we get into the story which is found in the book of Exodus. Now, before we read, I just want to touch base and say, and remind you that our book, 1 Corinthians, is found in the New Testament. And there is a point being said here, which is the point being said here by the Apostle Paul, and that is everything that's happened in the Old Testament is still relevant to the New Testament, which means it's relevant to us in our lives today. Ia, ono sai mai lava whamamole tātou ainga. Ia, a whapea, if you can see it, otherwise if you can pull up on your Bibles in the New International Version or NIV, we can read together 1 Corinthians 10 verse 6. Ia, now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Can I get an amen? Amen. Amen. Ia manatu le tātou tus whaitau nā o le a tai nā ia sa o tō whingano ia manau nei roto. Ia wāwho I le tātou whea mu tātou I le ni tai au. O le a tātou a mata I le vaenga mua. Our first phase, nice and easy, we'll be looking at a specific example this morning in New Zealand. We'll be talking about our Papalea, or in the North Shore. I le taimi nei, ua mawalunga I le tūlanga o le awan lau papa e whaatatau mo whaawhinga soroa I lunga o Sami. Ua mawhaifoi ona la asia I a lunga o le awan lau papa. Ua whaonga ina mo tūlanga whaatu risi I le taimi nei. Ai o le ata le tātou whaatanu no ina. O le ata leo no ta atia I le whanu mataanga, ua na o se whaata, o se fōfuanga, o se ata whaataitai, o se ata e tau la I le whai whane mā whau. A o whausia ina I seisi mea sili o na te le, seisi mea sili atu o na wi ngā, tō tā ua, nei no le ata la warea. O se whaataitai inga e a fua mai se manatu mani mā fuanga, mai whaapea nā I le tātou tuspaia. Tele ia whaataitai inga ma whaata, o mā fuanga, o whaanga iuinga, e whaatatau I le langi manona tau nuunga. Young people quickly touched up on a little bit of history with our harbour bridge here in North Shore. But in summary of our first phase this morning, 1 Corinthians 10 verse 6 that we read together, I want you to highlight the word example. The word example is the English translation of the Greek word typo. In English, the word type is based on a Greek noun. It's a type, or it's an example.
It is never the original, but some kind of symbol or representation or a model of something else. See, Paul uses this term to make references in the Bible, particularly referencing the Old Testament. O le upu lea e ao ona tātou manamnam mai ma tātou ta ialai mo le ni tai ao. O le upu lea o le whao ao e pei ona tā ua mai I le mōmōko rito ma tā upu sfurufai upu honu. Na whaonga ina e paulo e a fua mai le upu lea o le taipo. A pēa tātou whai mai whaatasi taipo. Taipo I a? Ea? Ia o le taipo e leo le taipo I whamole e le teipi lego ke whai e kala isi aso rai aso. A le taipo? Na whaonga aina e paulo I a leo upu o le taipo o le upu lea mai le ngangana wha e leni. O le wha li wina o le upu lea nei o le wha o o se wha ata po o wha ta inga. Ia po wha e longa fo. I le whenga inga tuwai. Tele o lo tele ai ia wha e longa. Tele ia wha ata mani wha ta inga. E ui fo I la ua tele ona le ano I e toa tele o ke usi ana wha ono po nei. Ai o ina a fu mai ai o tātou ola whaleanganga, ma ona o onga. O whi au fo I tātou te mau mai ai, pe a tātou mana le leia. E ma whai ona toe fuataina ma toe mātango fia atili ai I a roso I fuanga whaleanganga. E tele ona whaonga ina I le apostolo o Paulo, I a le whainga mananga I whanaunga I Israel, e whai ia ma wha a onga. I le tātou whainga mananga, wha kirisiano. Whai mai I le mōmōka rieto, a tā upusfuru whai upusfuma I tasi. Na o nā mea uma I a te rātou e whai ma whai longa. Wa tu sia fo I e whai ma apopo inga mo I tātou. O e uau lia mai e tau sanga e ngā tai o lo tau no tonu lea. Ia I tātou, o lo tātou I aso nei. Young people, as we quickly covered, an example of the model. And we spoke about the example which lies in the Auckland Museum of the Harbour Bridge in North Shore. Now there's more evidence there, as you can see, and Paul is predominantly using these texts and referencing the journey of the Israelites in the wilderness. So come with me as we go into phase 2 on our tātou se atu le vaenga lona lua o le tātou wheau le ni tai au. O le tātou vaenga le wheau lona lua I le ni tai au. O lo mau mai le tātou tusi whai tau a whapeo I nai a lo tusi pa ia e ma whaiona e whai longa pe toi makaina. Maua I le e soto a o lona mata o pe sfuruma lima pai o pua lua sfuruma lua. Now we're going to get into the phase 2 of our launga this morning, which is found in Exodus chapter 15 verse 22. Now let's talk about the story in this place called Marah. A whapea o au mai alau sila sila I lunga I le tātou ie whamoimole. Ana ia e tātou whaitau whaatasi mai le whai upu lua sfuma loa. I ia. Ona tulua lea e mose mai sara e ku sangi loula. O lātou o atu I le wāo sura. Ua aso tōru la lātou malanga I le wāo. Ai Moses vai. Verse 22, then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. Just before we move on to our next text, we're just going to quickly reflect on verse 22. Sisila. Na ole atua lava na tasila fia I le mafuanga ua ui mai ai I le whanaunga Israelu I yala ia sa ratu iai. Ua mawai lea ua ese mai le polonga nei ai kupito. O lea fo o ese mai le vai. Ua tanumia po ua whaumatia ia Farao ma tangata leanga ia mai ai kupito. A o lea ua whau lato sāwalinga. O lea ua amata mai ili tātou whaitau mai le ni tai au. O te rau te leto e tau whamata nā fu I le tele ma lea noa I o mafu aongono o sau I le tātou tusi lava leo e soto. Ai tātou te toi fo I mai I le tātou mau. I le whasi vaenga leo le whainga mananga a Israel. Pai mua vau te fia whamata lai le tai au. Toi mafu whaua. I lau lava tino. Tātou tino. E whai mai e tai tonu. E ma whai e le tino o na... whai mai ma whai e tino o na... Ola pe whauau pēr. Toru vai aso, e au nō masa mea ai. Ai a tātou mawhau I le tū, I alele I le vai.
O le taitonunga, ai mese mai sai nisi ia o tene o li ma tene fo mai aso nei. O taitonunga, tolu lava aso. Ia, e mawhai ona ola ia le tino e unoa marivai. Ia, o matolo mai le tolu aso. Ia, ona matolo la ia ona tau whaka le tolu. What we're saying this morning, just before we move on from Exodus chapter 15, verse 22, the text that we have just messaged, just take note that it's 3 days since they had left the Red Sea. Now they're journeying through the wilderness and they haven't had any water for 3 days. And as you know, our bodies, 60% of our bodies is made up of water. So therefore our bodies is in great need of water. So that's very interesting. But we will reflect back as to why this happened. Ona whawawira tātou whaitau ngai leisi whaenga o le tala, whai upulus fu mai tolu. Whai upulus fu mai tolu rau e lunga tātou ie a whapeo wau mai rau whaitau. Ia, tātou whaitau whatasi ia. O lātou o kū Marah, ai le whaina lātou unu le vai te Marah. O wā, o le mea lea mai o ai lea mea Marah. Team Basic, if you can read with me, verse 23, when they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why this place is called Marah. Before we move on to the next text, I tātou te le whauau i le tātou whaitaunga le ni tai au. Tanga i le upu lea Marah. Marah o le upu wha e beru. Ia manau o tau sina fio le manino i o tātou tusi whaitau. O le winga o le upu lea Marah i le ngangana wha e beru o ona. O lo iei fwoi alisi whateta inga i tonu le tātou tusi pa ia. A wha pēr te mawhawhau le tana leo Ruta ma Naomi. I le tusi o Ruta ma tā upu mo mua whai upu luasfulu ina ua toi fwoi na o Naomi. Toi fwoi la tonu. Ia, na uma Ruta. O mali liuna o maliuna o le li ia ma whanau tama a Naomi. Toi fwoi la toi pētele ema. Ia. O ina ana whesili atu ia nisi o tangata o nua o toi to atu wa aile ia Naomi. Whesili atu ia Naomi. O Naomi ia lea. A le ale tali a Naomi na tu mai I moto o tangata I nātai ni. Whai upo luasfulu. Whai mai. A ua whai atu o ia ia te lato. A ua tau te tā ua o Naomi. A ia tā ua o Marah. Ai se a wa o matua o ona. Mea ua whaia ia te au. E le ona le marosi o Malawa. Ia o le si whataita inga na o le upu le Marah. Marah, bitterness, comes from the Hebrew word Marah. Marah. Ia o le upu na o Marah. Ia o le ora o au ia I le whai upu ruas fuma tonu. Pa wau le tātou whaitaunga le ni tai au. Whai upu ruas fuma wha. Ia. Na mui ai leo le nuki a mos. O lo whai mai. Si ase mea a mātou I mai. Team Basic, if you can read with me, verse 24. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Ona yese meo whamanatu atu te wau le tātou whai kupura. Ona tura mui tangata. A peo manapa ia tātou leo mana mai te mene tātou te whaia. A le leia se mea wa seki a tātou. O noe ngi na whetai ai I ane le mani whale tolu. Te le maua tali me tātou te manao I ona ane. A matalona I ono tātou mui. A matalona tātou wheto mui. Ia whai ia tala I mau. Ia wao lama ia tua. Wa tātou whesilingia po la mafuanga. It's very interesting, verse 24, because it's very telling of human nature. Exactly what do we do when we don't get what we ask for or what it is that we want? We start to disobey, and we start to talk about this and that, and we start to become rebellious, not happy. That's verse 24. Whai upolus fuma lima. A whape wau mai ia rau sisile ruma I whai upolus fuma lima. Ia. Na ia langa atu rei. Ona whaari mea o le ni ia te ia o la au. Wana la fuina I le vai. Ona ma ngalo ai lea o le vai. Verse 25, young people, Team Basic. Ia. To the Lord. Vai ga mo le tātou whai upu Mishima Lima.
o lo atangia mai e ia tu ngā tua o lo e tāpua i mau tāpua ia. Tu ngā tua o lo e ia rea tua mosi. Le o mai la vai la so o lo o atangia mai I ia winga rea tua. O se winga o rea tua e tari mana. E ui lava I se wha le tonu e whanaunga Israel na i lea taimi ma lea taimi. A o nātou whai maranga mai ai kupito. Aina tari lava lea tua e ala I le tari na ia tu I nātu ia mosi. Very telling of God's nature and character. When Moses cried out to the Lord, he answered accordingly. He showed Moses a piece of wood, and the water became fit to drink. God turned something bitter to something sweet. That is the power of God. Amen. Ia pa ia tātou ekalesia, ia o tātou o atu I le vaenga le tolu o le tātou whiau le nei tae au. Mana atu ia o le tolu vaenga fo I lea, o le tātou whiau mo tātou le nei sāpati, o le tātou ia lo whangia le atua whana o I tele I se manatu mo tātou le nei asu. Vaenga le tolu, o ai ia ni a o onga e tātou te mau mai I lea whaswhai tātou. Lessons to be learned. That is phase 3 of our Lauga this morning. First lesson. God tests us from time to time. E tofuina tātou e le atua. I le whai upo lusu mai whitu o tātou tus whai tau tau mai ei. O le isi nuu nai so atu I ai o ai lima. Whai mai o loo iei vai puna e sfuma lua mapama e whitu ngā fulu. O se nuu e mau ai so nātou mapsanga. E avea ma se whamanuianga mo I nātou I lea fo I taimi o nātou whai ngā maranga. O le whi amu mua mo I tātou le nei tae au. Awane o tātou whaawai vai. Ai ia tātou ono saima, ia tātou whaatua tua mani mautino. Ua uma o na fufuena e le atua o tātou wala uma. E iei fo I taimi e whaasino mai e le atua I ana whainga tātou te ui mua iei. Ina ia tofu ina ai le whaape I ia so tātou whaatua tua. Ai ia tātou loa mataritonu na te letu la fo iei tātou. Ana le wheto mui whanahunga o Israel. Ai se manu ua lewa o na tau nuu maapi I ai lima I se taimi wafi. Ia e ono sa. A tonu toi titi lava o atu I sau manuia e pe ona whina ngālo I le atua mo oi. Verse 27. We see that the very next district or area is Elam, where there were 12 wells of water and 70 palm trees. See, young people, sometimes God takes us through hard roads to see how strong our faith and trust is in Him. Regardless of the route or the way, no matter the circumstances, we can trust that God has a plan. If the Israelites hadn't started complaining, but rather trusting God, perhaps they would have made it to Elam sooner, which is the very next village or town. This morning, team, be firm in our faith and our spiritual walk. Endure all things and trust in God's plan. You just might be on the brink of receiving that blessing that God wants for you. O se tātou whiaura no lua mo mai le tātou tus whai tau. Whai mai, rely on God. Ia e whanaulango I le atua. Sila fo. O te leto le tau whamatāla ia le tele o mea na whai e le atua mo le whanaunga Israel I whanau no pō. Ma mea sa mo le mawina e o nātou lava mata. Ai sa le ma whai ona tu ai le wheto mui ma le leanga o tangata. Ai ui I lea, sa tani lava le atua e tusa ma le whana au nana o ona. Ma o se whamanatu fo I le nā mu tātou I le ni tae au. E tani le atua, pe a tātou wala au atu ia te ia I teimi umalama. O ia o se atua e anga le lei, o ia o se atua e whamaoni, o se tama e tani, e tusa marona arofo whamaoni, ia e whanongo langu I le atua. Young people, our God is so faithful to His every word, that even with a constant complaining, God heard the call of His servant Moses, and He answers. God will do exactly that for you today. All we have to do is ask. All we have to do is pray. Rely on God. O se whiau lon tolo o mau mai mo tātou le ni tae au. God can change all things from bitter to sweet. E mawhai e le atua ona suia lea o ona I lo o langa. O vai o ona nai Marah. O se atawa ia na o whaale tonu ma whaingata e whia ngai mai tātou o tātou iei I le leila langa. E tofu lava tātou ma vai o ona tātou te tauri maina I lea taimi ma lea taimi. Ai I le nei tae au. O lo toi au mai ai se whamanatu ma se toi whawhanu mo tātou. Ua na o lea tua e mawhai ona I le whisoso ani.
Ona o ia fo'i e mawhai ona suia le vai o ona i le vai māngana. Ona o ia fo'i e malia i so tā ua ngā nana. O au whanoanoanga, o mea oro o e popole ai, o a Marah oro o wheagai maue i le ni tae au, ia e tua tuuma i le tua. The bitter waters of Marah is an example of our circumstances in the sinful world that we live in. Our worries, our troubles, our sadness, whatever you see bitter in your life, that's all Marah. But this morning, we are reminded that only with God, and only God, only He can change things from bitterness to something sweet in your life. E sikasina e le whai upu losu malima o le tātou tusi whaitau le ni tae au. Whai mai ona whaari lea e iowa ia te ia o le la au. Ona na fuina i le vai, ona maangano i le o le vai. E tene na au ona tā ue tonu e tātou tusi pa ia. A mata mai lawa i le taimi o le fofuanga, i le whaatoanga i e tena. O le la au o le ola. O le la au e loa i le lei ma le leanga. Ai ina ua pa ule urua i tangata. Na fola i le atua se fatu na tutou. Ina ia tupu mai e se la au wale to e whao laina o le ranolangi e pei o na tātou i nei. Ua o tō sila fia ma ui noa, e te leo na whao ngā ina i na au e whai ma whaatata inga ma ta iala i tono i tuspa ia. Ai le nei tae au. A wā fo isa wha moe mo le tātou ma tā upu. O le la au aunga e le tātou whi au. O le la au le na mali wai Yesu le tātou i whaona. O le sātaru lea. O le sātaru ua whaia mo pulupanga i le vā o le atua ma le tangata. Mai o le sātaru lea ua maangano i le tātou wana sama. O le sātaru lea na maliuti ngā Yesu a o ia tau aveina i a sou se se a sou wha le tonu. O le la aufo i lea na suia le vai o ona i le vai maangano. Lea wala i ona e soifua ma uola mai ei i le nei aso. O loo tā whaolatana, o le sātaru o ke riso lea. God answered Moses by showing him the wood to throw in a bit of water. Now there are many examples of trees and wood in the Bible. Now this morning, the wood that purified the bitter water in Marah is a direct reflection of the wood in which our Lord and Savior Jesus Christ hung up on. It was the cross that filtered all the bitterness from our sinful beings, but presented the opportunity for us to connect to God. It's that cross that bridges the gap between us and God, and now we have the opportunity to live in the kingdom of heaven when Jesus comes to take us home. The cross is our salvation. Pai o le tātou e kālesia, mana tōna se whi aure nā mo tātou le nitai au. A tōna e whātau waa mai pupu. Ia ai, oro tala whiunga na whoi mana nei vai tau o le tātou sāwhalinga. Oro tātou whai maranga ai. Whai mai e whai ungo le tātou Lauga le nitai au. This world is not the end of our journey. E le ore unga le nei o le tātou whai ngā maranga. Team Basic and young people, you see, Marah is just a pit stop in our lives from time to time, but it's not the end of all things. As a matter of fact, this world is not the end of our journey. We are still making our way to the promised land, but until then, family, we are invited this morning, as it's been said in Psalms chapter 34, verse 8. It says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who seeks refuge in him. Pai o le tātou ainga e ka le sia le nei tae au. E le o le unga le nei o mea o malama. O Marah, o nama se nuku o o whai ma o tātou, e whai ma o tātou wapi ai. Ai e leo le taunu unga na o mea unga. O lo tātou wanga i atu pe le nuku o whola ina e le atua mo oi maa. Whai mai o le nuku e whola i auro ma a riu, ma maa tā ua. O le nuu e le to iei se roi mata malingi. O le nuu e le to iei se toi whātou whā. Ai o le toi whamanatu mo tātou le aina e ka le sia. A o tātou whātai tani ma o tātou whai malanga e le langi. Whai mai upo le whai salamu. Tolu sfu mai whawhai upo e wanu. I nā toftofo ia o tau. Mai o tau i loa le lei o le li. Amu ia lava le tangata e whātou tua ia te ia. Whai o le tātou e ka le sia ma tātou maftaka le ni tai au.
o le vi ima ma le whaatai le atua, o na o ana whamanuianga, whamanuia mai le atua i le tātou a maftanga a meso tātou tapo inga, le suafa man malo, le atua tala le alu mai angamu pa ia. Amen. Oh
ia tātou ai na Meleiseā, tātou tuturai whātasi, tātou tarawhai. Whātaile atua no le nei au, ai Yesu na te au, ua e whiwhiria mo mātou reo whānau. Whātai mo le whamanatu, a mātou whātaitar, o mātou whaimaranga pere le nei lalangi, o le nei soifuanga i le tūmau. Mātou te whaatai ono le whamanatu mo mātou, e te le tūua i mātou te tōtasi. Whātaile ali ia o na whaatetai no o mātou tue whaama ai ai ma mātou taru, ia whaapeo na whaonga aina, e whaima se whaamanatu mo mātou, a mātou whaatetai atu mo le nātai o whaau, ka e tō e whio mai mātou mata i e awa ina i mātou i le rangi. I le tai au na mātou tamā, mātou le tutu ina atu i o ruma na mātou aina e Meleiseā whamamoni, ia whaapeo na e whamani e so se tasi, lofia ngai ma Marah i le nei fwoi vai tau le soifuanga, o mātou tai tonu ma o mātou lo le nei tai au na o oi ma whaona e suia, ia mea o ona e mātou o langa, a nai vai ma hana mātou te whatai lofia, o na o le sātaro, o na wana pili, o na whai ai, o na māngano o mātou a mio le tōmu o mātou a sala, mātou talo le atu e whamoroni le nei tai au, e whamuria me mātou I whonga me mātou tapuinga. Dear Heavenly Father, may you continue to bless our church family, especially our youth, whoever is facing Marahs in their lifetime. At this point in time, we ask that you help them and remind us that only you, God, can our true help be found. Whātalia tua o no le tai au a mesu I whamanatu, e tabia na mātou I whonga ma mātou tapuinga, ia e whamamama no o Yesu. Amen.